Što jači i da u stvari vratimo onu snagu koju nekad SDA imala u zemlji. Moramo imati, nek ne bude gdje god su Bošnjaci i malo prije činite tamo u Trošku sam rekao ajde da sam podrša našem povjereniku Neđinu Iviću da, samo da pređu SDA je najmoralnija, najzdravija i najiskrenija. A ne nosi se na revijeru. Znači, zašto koji ako imamo nešto reći jedan drugome u tom smislu da možemo reći i da i sa ovog sastanka izađemo što jedinstveniji, što jači i da u stvari vratimo onu snagu koju je nekad SDA imala u zemlji. Moramo mi unutar sebe priznati neke greške, da nam se ne desi da čovjek čitav život provede na najvišim funkcijama i dođe i kaže ja nisam nikad bio član SDA. Pa ne može, mi smo krivi tome jer moramo imati, nek ne bude Strah me je danas za našu Bosnu i Hercegovinu, strah me je za našu Zenicu, Zeničko-Dobojski kanton. Upravo toga što smatram da su danas na sceni podmukle sile koje su se zamaskirale i uvukle se u bošnjački narod. Moji prethodnici su to također fino rekli, ja to moram ponoviti jer to mora da nam odzvanja svima u glavama. Jedinstvo bošnjačkog naroda je sada prijeko potrebno, možda više nego 92. i 93. Ono što ja mogu i što ću ja uraditi, halal bilo i verujte da neću stati dok se taj cilj i ta stvar ne dovede do kraja. Svojim likom, svojim djelom, svojim bićem, zajedno s vama. Kakvi smo? Jedan je čovjek zaplakao i rekao ja sam glasao za njega. Što? Kaže nagovorili me. Nemojmo da nas neko nagovara. Budimo ono što očekuje Bosna od Bošnje. Kaže jedan na jednom skupu meni, pa znaš šta, govorim ja šta su Lijanović radili. Pa kaže za 100 maraka bi ja sam to govorio kad je bilo ovdje za 100 maraka, pa bolan da su borci koji su život dali, kote davali oko Sarajeva, imali su prilike, imali su ponude, imali su sve da dadnu za 1.000.000 maraka da siđu sa te kote, ne, on je život dao, to je Bošnjo. Budite takvi. Kogod iziđe iz bilo koje partije, nema veze iz koje išu, stvara drugu partiju. Radi koga? Radi Bosne, naroda, laže. Samo radi sebe. Nezadovoljan statusom. Imamo priliku da vidimo kako prolazimo sa onima što puno obećavaju, što puno pričaju. Kad ništa ne rade od toga, kad se upozore, onda kažemo to je bila izborna kampanja. Vodite računa da ne nasjedite na takve trikove. SDA je najmoralnija, najzdravija i najiskrenija. Prema tome, sve okolo su priloški dodaci, priključki nekakvi, ali SDA je snaga. Nemojte dozvoliti da vas nekim ružnim vjetrovima, finim pričama vode u propast i vas i državu našu.
čemu mi insistiramo i sigurno ćemo insistirati. Očuvati dvije stvari. Obraz, kako vlastiti, tako i obraz Stranke demokratske akcije. Sačuvati lice i pokazati lice Stranke demokratske akcije i naša vlastita lica u Gradskom vijeću Zenica. To su stvari koje su najbitnije kod čovjeka. Ja se nadam da smo u ovih 10-ak mjeseci dosta korektno ponašali se u Gradskom vijeću. Ono što ću vam reći da će u narednom periodu ići Stranka demokratske akcije u Gradskom vijeću u jednu novu fazu političke borbe. Vi već vidite o čemu se ovdje radi, vidjeli ste i na prošloj sjednici Gradskog vijeća da smo napravili neku vrst zaokreta. Očekujte nove zaokrete jer smo vidjeli kakav je čovjek koji vodi ovu Zenicu. Mi ćemo u političkom djelovanju u narednom periodu dokazati da taj čovjek nije zaslužio da bude prvi čovjek Zenice. Ali Zenica nikad nije bio grad kojem je falilo razuma i dostojanstva. Zenica je, nažalost, u zadnjih 10 mjeseci postao grad i postala sredina i postao javni prostor u kojem se gubi razum i dostojanstvo. Mene neki dan pita, ovo moram biti iskren, jer komšija moj koji mene zna, u Crkvicama sam 25 godina i kaže što tamo ono što pišu protiv tebe i vas, neki lažni profili, što to ne demantujete? Kaže mi, ja komšija imao potrebe, kad ja znam te ko čestitog, ali kaže nešto napiši ipak te napada. Jel ti mene dobro znaš? Koje znam odlično. Gledajte šizofrenije u kojoj smo mi ušli. Da se mi moramo jedni drugima pravdati, jednom našem Begzi za Nauta kojeg znam, ili ne znam nekom iz Kolića, ili iz Gračance, ili iz Lašve, ili iz Gradiša, ljudi koje me znaju i koje znam, da se moramo pravdati, braniti od jedne kolektivne lažne slike koju o nama i o stranci stvaraju ljudi koji našeg rahmetli Husu zovu mrtvacem, koji nas zovu osovinama zla. I o tome nećemo šutiti. Svim demokratskim i političkim borbama borit ćemo se protiv svih snaga, neću imenovati nikoga, koje su Zenici pomutile pamet, oduzele i oduzimaju razum i dostojanstvo. A nama i danas ovdje treba priča o našim greškama, ne o drugima. A jedna od tih grešaka je da u ime nas i u ime vas, našu državu, naše fondove, naša ministarstva, naše carine, naše parlamente počesto vode ljudi po 20 godina i sutra kažu da nikad nisu bili SDA, da im nikad SDA nije dala nikakvo povjerenje i nastavljaju sad, pazite, druge, s ovim ću i završiti predsjedniče da ne bude, nastavljaju sad dalje svoj politički put. Prvo su 20 godina konzumirali vlasti, sve blagodete vlasti, ali oni kažu nisu bili političari. Evo mi jesmo jesmo i prihvatamo i ono što je dobro i loše i nosimo taj teret. Nastavljaju dalje svoj put i ne samo što lažu i obmanjuju da nisu bili stranka, politika, vlast, a jesu, jer ne bi mogli to biti. Oni dalje svoj put nastavljaju na način da i dalje oni neće biti politika, ali imat će neke blokove, ali neće biti politika, samo će vlast obnašati. Znači, pazite, molim vas, koje je to ludilo i koje je to zamlaćivanje naroda na način da se kaže ja hoću da sam vlast, ali ja nisam politika. I ja hoću da depolitiziram politiku. Kako ćete depolitizirati politiku? Politika je politika sa svim svojim manama, vrlinama, dobrim i lošim političarima. Ja vas sad molim, dakle, da nam pomognete da u ovom kolektivnom ludilu i bezrazumnom prostoru i vremenu koje se dešava u zadnjih 10 mjeseci, da mi prikupimo sad dovoljno, što kaže i general i predsjednik, snage, motiva, elana i da SDA vraćamo na stare slave uspjeha i pobjeda. Naša ideologija, naš rad, naša stranka su mi garant da će Bosna i Hercegovina i Bošnjaci opstati na ovim prostorima. Mi nismo osovina zla. Mi smo najjača politička stranka u Bosni i Hercegovini i mi smo jedini garanti opstojnosti Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Danas ovdje ima dženaza u Šerićima i ja ne bi duljio. Dakle,
sve vas selamim. Mi znamo put kojim trebamo ići. Mi znamo šta trebamo uraditi. Mi to radimo na način da kroz vladu Zeničko-Dobojskog kantona, a uz podršku politike SDA rješavamo probleme i mi ćemo riješiti probleme prema prioritetima kakve su snage i kakvih su potreba. Mi smo ovdje riješili određene probleme i riješit ćemo ovaj put, mi to završavamo do nove godine. Sljedeće godine ćemo kompletan put završiti. Ono što ćemo uraditi u Babinu i ostalim dijelom, saopštit ću za 15 dana u Babinu. Ja nisam onaj koji obećava, SDA nije ona koja obećava, koja laže, ono što kažemo mi to uradimo. Dakle, pozivam vas na jedinstvo. Pozivam vas na jedinstvo. Moramo opraštati jednim drugim. Bilo je smutnji, znamo šta je smutnja. Gora nego ubistvo. Dakle, ja vas pozivam, budimo jasni. Tu sam, tu je povjerenik, tu smo ovi ovdje ljudi koji pričate, recite nam, znate, nije to u redu. Nije, imate Gljaševiću aferu. Ja nemam afere. Naš Rahmetli Huso nije imao afere. Niko ovdje nema afere. A mi smo političari koji, evo, rade za ideju. Želimo s vama da to podijelimo. Evo, ja se nadam, ako Bog da ćemo zajedno svi, da vam ne oduzmam vrijeme, želim da čujem šta će vam Šefik poručiti. Dakle, u jedinstvu je snaga, bez jake SDA nema ni jake BiH i na kraju želim da poselamim i sto za kome sjede naše omladinke i naše hanume. Ovo je jače od bilo kakvih mreža, od bilo kakvih drugih aktivnosti. Dakle, živ razgovor, neposredan kontakt sa našim narodom je nešto što SDA preferira otkako je postala kao politička stranka i to ćemo uvijek preferirati i stavljati na prvo mjesto i u prvi plan. Mi ćemo diljem Bosne i Hercegovine, mi smo imali jedan turnus tribina da obavimo ovakve aktivnosti, da razgovaramo sa našim ljudima, da nam ljudi kažu šta je to što ne valja, a što radimo, da nam kažu šta je to što je dobro, da ljude informiramo, da ljudi znaju koliko je sati, puno je dakle smutnje, o tome je premijer već govorio, puno je neistina, puno je aktivnosti koje bi da destabiliziraju Bosnu i Hercegovinu, puno je borbe za vlast u Bosni i Hercegovini, a i to na neki način destabilizira Bosnu i Hercegovinu, poseže se za smutnjama da biste se vi doveli u zabludu, da biste dali glas ovome ili onome, da bi se na kraju krajeva umanjila snaga SDA. SDA je jedna ozbiljna politička stranka i svi to znaju, i u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Svima je to poznato. Mi ne trebamo puno pričati o tome šta je SDA. Prošlost od 90. godine pa na ovamo sama govori šta je SDA. I ja neću da govorim danas o zaslugama koje je SDA imala u političkom organiziranju ovoga naroda, odbrani ove zemlje, nezavisnosti ove zemlje, postratnoj izgradnji ove zemlje. Dozvolite mi da kažem samo nekoliko rečenica koje se recimo odnose na ovaj mandat kojeg trenutno trošimo. Dakle, to je mandat, mi trošimo ljudi ovo vrijeme. Vrijeme je dragocijeno, Bosna i Hercegovina treba da se kreće mnogo brže i mi smo to shvatili. Zato se prema vremenu i prema mandatu kojeg imamo odnosimo na ovaj način. Mi smo Bosnu i Hercegovinu 2014. godine u decembru mjesecu nakon izbora, nakon što ste nam dali snagu, zatekli u stanju potpunog zastoja kada je u pitanju realizacija naših osnovnih i vanjsko-političkih i unutrašnjih političkih ciljeva. Bosna i Hercegovina ima dva ključna vanjsko-politička cilja. To je članstvo u Europskoj uniji jer mi smo dio Europe i članstvo u NATO savezu jer je to sigurnost i za Bosnu i Hercegovinu i za kompletan region. Unutrašnjo politički ciljevi su izgradnja cjelovite i demokratske države Bosne i Hercegovine, ravnopravnih naroda na cijeloj njenoj teritoriji i jačanje ekonomije ove zemlje. Sve ovo što radimo treba da bude u funkciji ekonomije, treba da bude u funkciji radnih mjesta, više radnih mjesta i sve ovo što radimo treba da bude u funkciji poboljšanja životnog standarda ljudi koji žive u ovoj zemlji. Šta smo uradili? Dakle, od stanja potpunog zastoja
zahvaljujući prije svega liderskoj ulozi SDA i našem predsjedniku Bakiru Izetbegoviću, Bosna i Hercegovina je pokrenuta na svom europskom putu. Puno je toga urađeno, vi to pratite preko medija. Dakle, Bosna i Hercegovina se kreće na tom putu. Bosna i Hercegovina se kreće i na NATO putu. Očekujemo napredak u realizaciji tog važnog vanjsko-političkog cilja. Kada je u pitanju država, borimo se da svaki čovjek u ovoj zemlji bude ravnopravan na svakom pedlju ove zemlje. I o tome ja mogu nadugo i naširoko da govorim, ali mi vrijeme to ne dozvoljava. I ekonomija je u Bosni i Hercegovini u napretku. Nema ni jednog ekonomskog parametra koji je danas lošiji u odnosu na decembar mjesec 2014. godine. Naprotiv, svi ekonomski parametri su u porastu i u poboljšanju. Raste industrijska proizvodnja, veći je broj zaposlenih, manji je broj nezaposlenih, raste izvoz proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Dakle, svi ekonomski pokazatelji ukazuju na to da Bosna i Hercegovina ide naprijed i kada je ekonomija u pitanju. Vidjeli su ovi koji prate SDA, a to su dakle oni koji bi još uvijek da realiziraju neke ciljeve koje ni u ratu nisu mogli da realiziraju. I vidi to naša politička konkurencija, s kim imaju posla. I zato su krenuli ovi žestoki napadi i udari na SDA. Dakle, imamo pokušaje koji dolaze iz manjeg BiH entiteta da se umanji i okrnji suverenitet institucija Bosne i Hercegovine. Borili smo se protiv toga. Jesmo li trebali da šutimo? Kažu SDA ne može ni sa kim, ni niko ne može sa SDA. Pa je li SDA trebala da šuti vezano za razne referendume koji se najavljivali? Je li trebala da šuti na 9. januar, da trpimo diskriminaciju? Je li trebala da šuti na pokušaj da se stvarna slika sa popisa stanovništva ne iskaže onakvom kakva ona jeste? Jesmo li trebali da šutimo na to? Nismo trebali da šutimo i nećemo nikada da šutimo. Iako smo zbog toga u sukobu s nekim. Iako zbog toga neko sa nama neće, ne mora. Mi imamo svoj put, dakle ovo su ciljevi bez kojih ova država ne može da funkcionira i mi ćemo se uvijek boriti za ovu državu i za njen pun kapacitet. Nakon izbora, pošteno smo kazali, Bosna i Hercegovina je multietnička država. Da je HDZ politička stranka koja je nezaobilazna u raspodjeli vlasti u Bosni i Hercegovini. Zašto? Zato što se vlast u Bosni i Hercegovini, osim na osnovu izvornog rezultata, formira i na osnovu ustavne pozicije konstitutivnih naroda. Mi smo kazali pošteno, znajući da možemo biti neshvaćeni i da to može biti zloupotrebljeno. Ali to smo uradili zbog odnosa unutar Bosne i Hercegovine. I to smo uradili zbog naše borbe za realizaciju naših ciljeva. Mnogo je kredibilnije boriti se za istinu, boriti se za pravdu, ukoliko se istinito i pravedno vi ponašate. Mi nikome ništa ne uzimamo, ali niko u Bosni i Hercegovini ne može dobiti ništa što mu ne pripada po ustavu i po zakonu. I onda smo došli u situaciju da se HDZ počeo ponašati tako da traži više nego što mu pripada. Predlažu tamo izborne zakone kojima se uvode dodatne etničke i teritorijalne podjele. Jasno smo kazali da to nikada prihvatiti nećemo i to ne može u Bosni i Hercegovini. To SDA jednostavno ne može da uradi. Ne možemo mi prihvatiti da iz kantona Sarajevo u Federalnom domu naroda nema ni jednog predstavnika hrvatskog naroda, da iz Livna nema ni jednog Bošnjaka, da iz Posavine nema ni jednog Bošnjaka. Mi hoćemo da to bude slika Bosne i Hercegovine i to je SDA. Svi su dakle vidjeli da je pod vodstvom SDA Bosna i Hercegovina napravila ove iskorake u realizaciji ovih ciljeva i da se je snažno oduprla antibosanskim političkim snagama koje bi da krnje suverenitet i koje bi da Bosne i Hercegovine i koje bi da prave dodatne etničke podjele u Bosni i Hercegovini. Vidjela je to i opozicija, vidjeli su to svi i nakon toga je jednostavno krenula i kreće haranga prema SDA, prema kadrovima SDA. Ja ne kažem da smo mi idealni. Ljudi, kažete nam šta ne valja. Nemojte glasati ni za koga, ni od nas koji se bori samo za sebe, a ne bori se za opće dobro. Birajte one i glasajte one koji se bore za opće dobro. Imaju neki i u SDA, koji su bili u SDA,
koji su sve stekli od SDA. Kaže Jasmin, 20 godina su bili vodeći ljudi unutar SDA. Odjedan puta nisu SDA i nude neku novu politiku. Pa nismo mi mazlumi, mi smo pametni ljudi, mi znamo koliko je sati, mi znamo ko je gdje bio, svi su naši ljudi pametni, znaju da podcjenjuju vas na taj način. Oni vas podcjenjuju sve nas na taj način. Mislite da mi to ne znamo, znamo mi to. Neki nisu na posljednjem kongresu realizirali svoje ambicije. I odmah su počeli da prave probleme. I napravili su zbog toga nezavisni blok. Neka idu na izbore, vidjet će iduće godine kolika im je snaga. Sad šta rade? Rade to sa pozicije koje im je dala SDA. Oni troše mandate koje ste im vi dali. Da su pošteni i da su čestiti, vratili bi te mandate SDA-u i onda ušli u političku borbu pa da vidimo koliko vrijede. Ali neka i ovo, vidjet ćemo koliko vrijede iduće godine, ako Bog da 2018. godine ne izgledamo. Što jedinstveniji, što jači i da u stvari vratimo